turut berduka cita masya kami yang dia mah di Pujan Namboron saya sehat panjang umur jadi dalam bahagia selalu jadi mah tolongku Tuhan musbeh tuh tadi mah tidak kaidah ku bawa musbeh keluarga jadi di sana yang bikin mangolan baru nah ngai mau Tuhan musbeh aku udah laku banyak maka di Bandung sudah tapi bukan ayah hari mau mainan sorry majo jadi aku bisa main robo artusan amek yang dekat Yusuf pada tuh, ini pagi mandi midanggi, ini ngajaran midang, jadi sok-sok ini mandi bantu sini. Asal wele coba lagi dengan porukon. Asal wele coba saya lihat coba, gimana pindukan dengan porukon. Asal apa belum tentu. Main macam musik kami. nung mahuberkan itu sabung lodo halo siya dolo kamu puhutan namin si dolo nung mangyahi halo nung mga anak ko dolo mana borani hola marhitay maraja na nilang nanangato kami nang Roma ani sa kabirhangan masok na todo ba nila doy nalape kung holang mo na tiyo na buta pa sa kami sa pasopan yung namin turatay last mara nila doy atur nilai na perbalikan taruh berbeda. Mulai di mana? So kanina namin Kita orang dahulu-dahulu. Saka itu perbalikan tanah. Kelongan tidak. Tidak tutup. Roma itu masuk bang udah tadi.
Pihak kaulah namin bangsa tiga. Asa medang asa nirok ni dua asa tinahumul tiyo pinay kepanuhatan. Nagkamang sigaw tiyo las padul na kuhasahatan. Sahur tua ni naporo na nyo. Oke, atau pakai ambil yo, ada pasukan muat deh. Biar kita tahu. Dia mau para mesin nabi. Karena dia ambil itu, ulang nak ambil itu, ulang nami baca tahun. Asal dia nak tua dia tu mula dia tu mula topa. Baca nak mula ini, baru kota topa. Karena dia baca dia pasu, asal dia kami dia pasu di pinopan tidak perlu radio. Lalu jombo pasal kami, don dapat tujuh manang bor baru bebir. Jadi apa kan perlu kami? Dia bukan mesti asal dia to kami pasal baru bebir. Baik nama tu. Pasangan kami pasok dari Bogor, terus sila Rabu, terus pasukan nari kami, salut na silakan lain nami, dua petition, bilangan na dua nama orang baru. Kadalan na ditubuli botokon, Risma Sereni. Siap. Aku sanana pembari 10. Kami menahani. Dura din ang guru namin pinaparni ng buran siguro. Asa rasrahan namin sa torhon namin. Nagirang-girangnya lan hindi na daw ng manusan dalaw.
di bagas sadar yo ya rami kian di batu ba akan turangmu boras pim gat tini eme nomor ludu asal ludu mo tu par orasa dia mo tu luaron ludu pagabean dia mo na sa ludu ada ni boras pim mas ya tahu nang di bagas sadar yo asal pim tokoki bor-bor persalawan firman tau dini hamu salubna pinaparina pornamion julu-julu mah rampas sabotan jadi negara lain cuma saya dalam kantor urus di torong rapu mami si masa nami 10 tolu dulu mai anak ina pornamion oh nombor luna saya mai tukoku pangkuaran 10 atau mai tukoku bolu 10 saya itu haha angkini amang baru namion betul saya bilang baru dah kan amamnya kau ala roh bagi pina baru nami boleh imannya majaro kalau masa itu urus itu orang kami tu pina baru namion pandang gopan tu sini dia mau pinaparin ng barunan. Orang pa pinaparin mo. Ata di naman ito ano ko asa emes ka ba ito perligoman di kinawak. Takas na dapat to. Dewataro na tua. Sa luhut na mahamu di pararo. Sa ini sa tempat yang digaras. Kung nga di pasat kami ulos. Dia hamu pinaparin ng barunan yon. Dele na to ka mga ulo. Sa rumahmu jala gawe. Hindi ba? Semua-orang mah. Masa matu si Toha. Namin ang kalimsong ewan kiniwi naman luto, di mabora spira, siguro ito po. Tohon namin matang sa manata ni Dr. Naman Pirma po si Bahubraw Kasalong. Pirma at ang kotor pinulihan mo sa lupa po para ni natanap sa bato. Sa julu-julupan di ako aprapas sa kota. Jadi di soong mahal. Marhite parulang ilaw sa umatua ni pinatao kung bagiraon. Roro kami ang adobe abala di Piñon di Masyang tulang si Toha. Jadi hadong Toha kami di Sol, tulang si Toha. Naboy na patuka kami, diulaw sa umato ang mga di Piñon. Pasang hadong namin na sumapulos, torok na 10 opat. Marsdaya na tulang kami. Ako mahami ito po para nilang tanak sa umato. Kahit mga musik na o partusik.
perjolo tong masong nakaningan tulu anak sada bemaris orang poro tong ma sada beris saya tupahok pangbalan saya matok kumuan tupahok anak saya mamuse tupahok kumuan saboro 12 tapi ini alarodo lain namin yung bono namin saya ma kusik 10 ima songon ima songon na boy tapasan namin siya hula-hula na tinuro. Iya, mengarai. Amin ang pasato mulos mas yang hula-hula na tinuro si Toha. Baik rumah musik na nagopartisip. Bahun-bahun apa salaman. Tapi itu akan dimulai dulu anak pasamoran. Pak Ibu. Sokol urus nangain si batam namis yang hukum muna baca tahos. Gabe. 10 tolu mak. Tolu anak nila por namion, Risma sude ono poru, Risma nasila. Sia. Kau pusen anak perkumon mak. 10. Perkumon mak pusen tu kau pusen por. 10 saya. Tuh lima beri nami nong perjual menunjukni anak hamarang di masa ada dokti buat orang sabtu tuh. Nabar kantor parwal. Iya, pacar lu dong. Yang ada Messi yang di sini, nama Bujita.
sa magmagabi talaga man ako parorata. So di maka mangkoro patatabi pakikya ko. Maraming sinaga, buhot tulak na po sa sinaga. So kanina dito lang namin pasari. Sa Mimuse, dito lang namin si Toha. Buhot, hula-hula na maraming si Toha. Naksa kanina lang mangiho namin ba dyan rahon. Arira nga marhamton na naniagatan dito pinulugian. Horas sa aming magkaro. Karbuepi, buhot ulos na gadyang naliba sa hamon. Nariba ganda marihamon. Raja dito lang namin. Buhot hula-hula namin ang mga liya. Opera dyan namin. Laro pahami magkapatok kamu, manob-manob pahami. So, dia pa nung nakaraja namin, haroro namin. Mabuha na isyo-tiyo. Uli baruhan nila dyan. Sa mga rani ba ang karaja namin? At na mga turok kami. Alay di barsansang mo, hok na hamuliak na turan na. So, nga ni mga asarohabi. Tapajulo mo tinay, tapajulo. Parang kasi namin. Okay. Asarohabi manob pa hula-hula namin. Ang buhot hulang namin. Kaya ang musika ang bartusin. Keluarga kita simpul itu semua kita kan, dalam kami.
bersihkan kita berhak itu. Jadi sebut kepentingan wasantai tu kepala desa. Baik, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbuka ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Kami dari pemerintahan desa Teluk Dalam menyampaikan rasa turut berduka cita kami yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya orang tua kita ini mendahului kita. Namun ini sebenarnya hal yang kita inginkan bersama. Ketika orang tua kita meninggal, mereka meninggalkan kita dengan sahur tua. Untuk itu kami hadir dari pemerintahan desa menyampaikan turut berduka cita kami dan ingin menyampaikan sebagai pengganti karangan bunga yang bisa kami sampaikan dari pemerintahan desa Teluk Dalam. Walaupun tidak seberapa, mudah-mudahan ini bentuk dukungan kami dan mudah-mudahan dapat dipergunakan untuk mengantarkan orang tua kita ini ke tempat sementara. Jadi sekali lagi kami menyampaikan turut berduka cita kami yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Bukan hari balik habis ya dataran desa tu berdasar dataran tikir karena musik hotel musik.
Masuk-masuk mahayo gitu. Ulus sepunat tulang. Deka mozo si doktoran nami. Oh, nama ala Borninggola. Oh, Mula kaling balik ke nama gula-gula ni mah. Lo panok. Ison rodo kami di pinopar itu ganenggulan songsoni rak do kami dohot ang giduli nabi sirigar martima di nomor hitihon di parsaur matuon ni naporo nami di bagasatikyon amang baru na tiningo pasahat kami lima boras pirsik ni eme na mardudu tanyam nai matong to mataribata sa tungang giat mardudu makabanggabiyon mardudu na makaperhorasan di hamutar lumubi ma di pinopar ni naporo nami di bagasatikyon asa dohono masamon niro na tua-tua firma pokki bahul-bahul pasalongan firma to di muna sa luho na julu-juluma na makabas samotan marhitay mawang baru ison ang dahuwag kami ulos ituro rabu dalan ni tanyang nami tua mata di bata asa tungang giat gajang barita gabi gajang barita horas di hamudi pinopar ni naporo namion di bagasatikyon. Jadi siapa yang akan ni naporo namion Risma Sudi.
Iya kan? Nama-nama Iya. Baru ibu tuh nasi ada. Alas yang pun nyari mahamin waing naborhat di bagai setipion. Maju bang, nama-nama rangki. Doa namporo nami saya. Namporo nami. Baru nakok ma tu bapak ni amang boro nami nakinan. Oh, sian si matu ani. Kaya namo. Iya. Ala perbonaan dosa hak matu opung ni amang boro nami nakinan. Perbonaan. Perbonaan itu. Olo. Ato mama. Bona nyari lo hamin aron mai. Olo. Gabe mak. Ah. Jadi ala nangro kora-kora ni bulan-bulan tak pernah hari kita. Kita berapa ni apa sangar nagora. Tamari kamadok mulai gudang tomat dari bata, bisalah asin orang berwana, nanti tong malu kepasan di pertikian, dari nauri dari narigano, lima di antara persamaan ni namboru namio. Di baca tiga namang baru kami, sen hula-hula mula naposo, lima sineng gorang batuara. Kalau batu mana, tipis saja. Urus nabu terpesan kami berpukau pergelangan kami, tak kulit kami, dan tu sembilan belas yang bertugas baru aku kalau mau menang pertemuan muna. Nahuli dia sana. Nah, sebelum kita namang baru berkelipatan musim tanam di Sunari. Dan musim panen, yang gue yang habis deh. Kira-kira yang berlebih habis deh buyuk kami. Jadi kalau betul koras pil, nabu besar kami besar tikion. Asal orang masuk nanti tua, asal pil mapoki bol-bol mapo salongan. Pil mato jemput salung namang baru nambah belum kapulak pernah. Saya dulu cuma nak apa pengomongan. Hei, betul. Jadi soal lima amang baru nang baru. Gabe. Mau urus kami. Hula-hula na poso, si Patuara, kurang na 10 tolo. 10 tolo. Alay, walang bata majoto, manibagila de. Ala kami, roko ang mga siyan, hula-hula na poso, polo pito nga di puli julo, di puli na sa tukatsi, orang pati na bagira, doon na bagira. Jadi 10 tolo. Siya mo pinapar niya ng boro namin, tolo bawa o ng boro. Gabe. Jadi berketepatan, saya ada mampu pangbaran. Saya ada mampu po namin, siya na bagira. Alasan lain nama yan siya pulang tong numero namin ulas tu si 12. Jadi mau lo betul perpungu tu buru fokus buru belas murah-murah jeka pinopar ni na jojo namin yon. Nahuli dia sana. Atas semua lima. Termasuk cuma. Ijo lo mahina namin. Sama Panginoon ni ulah-ulah. Ijo lo ma. Ijo Ijo lo. Tu beret tayo siya. Tu beret tayo siya. Butir na kayo naibuan ni naturang mo na. Oti, suga dia, sa tuwag pa mga napatapapatupaso na, sa las maro mo na makuro. Gabe tu lah. So man ulos talapas sa tuwan namin itikyon,
12 mga poro. 12. Sudah mga pinoper ni Napuro namin. Maju, siya. Termaju na siya. Tolo anak tolo boro. Opo Pangguara. Opo. Eh, Si Bagira. Patungo mga opo sa puro. Rohani Hula-hula Kaposo Molobe Sonok Karorani Terus Sotiga Makilala mahamu Alian ko sa tula rolo Jadi abang kolu Dibatin ang tamat ini Songon yang minakalutu Akan ina dua-dua Asal berlutu Kakak biar paro rasa Kalau ada ulau Sawit majuan Mulai Ikan pasirakan on Ibul mah Songon oras Silibur-libur oras ini toti Hatari makasih lorok pamang boro Masa bimbing apa kibol-bol kesalongan Lima tok-tok ibu Julu-julu mana kabar sama Jadi songon ini mamang boro Songon kita dari ada aja nakbari Kata doi Bolo kali konsol Pasu-pasu ulus Kalau pasangkot nami Mamang boro Kami mamang boro kake Gabe. Tunggu na boro Dulu mana? Itu tuh. Mau buka parcel. Obat. Ada dua merekku. Amani Marquez, Amani Princess. Ono. Kapag di sini bawa puisa nama. Ono mana jangan? Jadi baru ono. 12. Satu dua bawa puisa baru. Tersangka wan doa jangan mi? Masa bawa mah. 10. Hangane. Aporko. Oh, 10 obat. Ulus torok ramuhane. Asa takasmay na. Amang padol pargosi. Alang nahon na niyalang manugot karong batari doho. Alok man natabo karinan na suksuk. Nagpeso mo to hamin at takas mo to ho. Asaban malang-alang diri. Gabi. Kasbay, paglang.